So John 3:16. Okay, let us read that together. Okay, let us read. Ready, go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Okay, let us read it again from the bottom of the heart with meditation. As what I said, this is the heart of the Bible. Okay? So, at least, murag, nabasa ni mo ang tibok Bible, nasabta ni mo, tungod ani. Okay? Ready? From the bottom of the heart, ready, go. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever that believeth in Him should not perish, but have everlasting. Okay, shall we bow our head and close our eyes? Most and gracious, loving Father, we thank you so much, Lord, for this great privilege that we can celebrate, Lord, in our 18 years as a church anniversary. Thank you, Lord, for your grace and your amazing grace and mercy, Lord, that we can able to celebrate today. Only by your grace, Lord, that we can continue on worshiping you and serving you. This morning, Lord, we acknowledge your presence. Lord, we acknowledge your greatness, your majesty, even, Lord, your highness. Lord, you are our King of kings and Lord of lords. And we acknowledge, Lord, that we cannot do nothing without you. We depend upon only, Lord, in your grace and your mercy. Thank you, Lord, for your people, who is, Lord, for supporting this ministry, this church, for many years, because of their support, their love for the ministry, and most of all for their love to you, Lord. Lord, they are here, they give their all sacrifices, even their heart and their love, Lord, because first you love us. And Lord, this morning we ask the Holy Spirit, Lord, to prepare heart and mind, to speak every heart, that they may understand, Lord, the simplicity of the gospel, Lord, the salvation that only, Lord, Christ can save us, can save them. Lord, we acknowledge, Lord, this morning, that, Lord, your presence with the power of the Spirit, Lord, we need, Lord, this moment. Don't allow our enemy Satan to hinder us, to bother us, Lord. That this morning, there is no other name, Lord, will be exalted and magnified in our midst, only in the name of the Lord Christ. Lord, right now, as I preach your word, please give me understanding and wisdom. And I beg you, Lord, speak your people, speak to us through thy servant who give your word, who preach your word. Right now, make me a blessing in a simple way to your people. Lord, convict the heart of our visitors, that we understand, Lord, that this moment they need the Lord Jesus Christ. They need to be saved. And Lord, we give to you all praise and honor. We ask these things in Christ's name, for sake alone. Amen. Please be seated. Okay, so kadyut lang, ako human na yung time, yung unahuna. Okay, so I hope nga okay ra mo diha, okay, mga bisita? Okay ra mo diha? Oh. So, before nga, before sa, I give you the message, so I remind you nga, natay paniud to, okay? Ang mga tao na mo, gaanda mani, nya, kita mga members, atong abi-abihon, atong mga bisita, no? Aron mo balik sila, okay? Sunod balik, wanay paniud to. Today is our anniversary. So once again, nalipay ko, you're welcome nga namo. I hope ka kining mong adlaw is a memory, unforgettable moment in your life. Amen? Because of your presence, I know it's not in vain. So, I'm going to speak about the greatest declaration of all. When the Bible says, for God so loved the world. That's you and me. That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him
believe it in Him, who believe in Him should not perish. Say, perish, Pastor. Di na mo agto sa linaw kalayo. Di na mo impyerno. Ang yawa, gilipat-lipat ng mga tao sa daghang butang. Okay? Para malimtan sa tao nga naay kamatayon. Okay? Moabot anytime. O diha sa kamatayon, naay sunod nga kasakit. There is life beyond the grave. There is life after death. So, i-remind ako ninyo nga ang tinuod nga ikaw ug ako kining nagbarog dili ni ako. Ang soul nako kining gasulti, that's my soul. Ang importante sa tao, may soul, even though importante ang atong physical, atong lawas, pero ang pinaka-importante, ang pinaka-tinuod sa tao ang iyang kalag. Mao na giyari ni Jesus Christ sa krus Kalbaryo. Okay? Mao na iyang tubson, mao na hinungdan. Kay gano, Pastor? Kay ang kalag sa tao, magkinabuhi sa way katapusan. Either sa langit, uban sa Diyos, okay? Or sa impyerno, kauban sa Yawa. Okay? In Revelation chapter 20, verse 10, please open it with me. Inguda, and the devil that deceived them. Ang Yawa is picture, picture sa sama sa kawatan, bakakon ug mangilad. That deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, no? Brimstone where the beast and the false prophet are and shall be tormented, what? Kanusta? Day and night forever and ever. So once ang tao, mubiya sa kalibutan, o wa siya'y savior, wa siya'y manluluwas. Listen to me. Ang iyang destinasyon, linaw ang kalayo sa way katapusan. Kanusta man sa dito, Pastor? Okay? The Bible says, day and night, forever and ever. Ang tao muagto sa impyerno, naama yung impyerno, na yung mga pagtulunan, yung way impyerno, paminaw mo, kung way impyerno, kung sa may ari ni Jesus Christ, unsa may tubso niya kung way impyerno. Because, there is hell. Hell is a real place. Giandam na para ni Satanas, ni Lucifer, nga nirebuilde sa Diyos. O si Lucifer, yan nakita nga nindot kay sa langit, kay di siya dito gikan, o di sa gusto ang tao mo agto dito. Gusto niya ang tao mo uban niya. Mauna siya'y utor sa sala. Sa tanang kalawayan o kadautan, o siya diha nagsugod ang kamatayon. O you know what? Ang Yawa karon nag-work out, nagtrabaho siya every now and then, 24 hours para lang pag-ilad sa mga tao. Ang mga tao karon lipay-lipay karon pawa sa ibaw, naiimpirno gawat. So that's why we are reminded here this morning nga naiimpirno ang likayan. Okay? Kung wa kang makasinati, wa nimo masiguro nga ang kaluwasan maangko nimo karon to this morning. In a few minutes atong masabtan maluwas ta. Okay? You can be saved right now because there is a Savior. Kung si Kristo di makaluwas, o di siya makausap, nga nung musto o mo niya. Kung si Kristo, dili tinuod nga buhi, nga nung nabarug man ko din nga nung nagpadayon man ko. There's a song, it says that, you ask me why I know He lives. You know why? I know that He lives because He lives within me. Not just He saved me, and also He changed my life. Muna akong garantiyan ninyo, okay? Jesus can save you today. No matter how big your sin, no matter how wicked you are, still God's love you. That's the declaration of all, the greatest declaration of all, for God so loved the world. That's you. That's me. Bisag unsa kadako sa imong sala, iya kang pasaylon, iya kang luwason. Okay? Why sala nga di niya mapasaylo? Usara kung ikaw mo balibad siyang sayang gi-offer nga gasa. Okay? So, you see, nakaroon din namugna kining, Bible Baptist Church, mabulo, and, mabulo Christian Academy because of the love of God. Okay? Ang nag-push, diri, sa pastor, diri mabulo, nga niari diri because of the love of God. And also, because of hell, the reality of hell.
nga diin ang mga tao gi-ignore nila tanan. So this morning, ma-remind ta nga di ay na impierno nga angay natong likayan kay ang tanang tao moagto man dito. So I like to remind you about this message sa upat ka butang. God said to us here, because God said, I love you so much. That love, is incomparable love. Ang gugma sa Dios, dili matandi bisan unsa nga gugma sa tao. Naingon ang Ginoo nga sa mga tao ingon sa kun ang imong gidikanan, imong inahan nga makalimot man nimo nga din ikaw diha gikan kaniya. Kung ugaling malimot man siya nimo, apan ako dili jud malimot kanimo. That's how God love us so much. Okay? You see, God said, because I love you so much. O, kanta sa choir, duha ka kanta may so nag-remind nato ang mensahe pagkanindot kung ato lang sabton nga ang gugmas Ginoo dili madinay. Okay, God said, for God, the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. God said to us, you and me, because I love you so much. That's love. That's an ending love. Nga di mulubad o dili matapos. God said, I love you forever. God said, because of that, I give my only Son to you. My only Son, akong gihatag diha nimo. Why God give His only Son, Jesus? Because only Jesus is the answer of all our problem today. Jesus alone, He is the answer. Amen? Siya ang tubag sa atong talang problema. That's why ang ginumingon nga, bisag unsa ang imong problema nga imong giatubang, kanang tanan, adunay kasulbaran. That's why I give my only begotten Son. Okay? So you see, iyang gihatag. Why? Because in Christ, you have everything. In Christ, you are complete. In Christ, there is forgiveness. In Christ, there is salvation. In Christ alone, there is satisfaction. There is joy and peace. In Christ alone. That's why, you ask a pastor, importante ba si Jesus Christ ang kinabuhi? Yes. Okay? Because Christ alone can give us the real joy and, and meaningful life full of peace. That's why, because if you have Christ, then what I said before, you have everything. Ang atong panginahanglan si Kristo lang. Christ said, to all of us, what you need, God said to us, what you need is only me. Only me. Because in me, you have everything. In Psalms 23, I would like to remind that verse, God said, the Lord, that's a personal, declaration sa usa ka tawo nga iyang gidawat ang Ginoo siyang kinabuhi. The Lord is my shepherd. He is my helper. He is my Savior. And He is my all in all, and He is my satisfaction. The Lord is my shepherd. Then next, I shall not want. So, ang kinahanglan sa tao, may suon dili kwarta, nga mo'y ilang giapas. Tungod sa kwarta, dili pod, may makita ko sa kwarta, daghang mga crime, daghang mga division, daghang conflict, daghang trouble because of money. Not just because of money, because of the love of money. Aton abi nato nga mao ni tubag. Patingo diha, no, the Lord is the answer, is my shepherd. Ay sana tuwan. Then verse 2 tanawa. He maketh me to lie down in green pasture. It is the Lord. He leadeth me beside the still waters. Sa to ba yung makita, there is provision, there is, in His presence. There is guidance and, there is peace and satisfaction. And there is everything. He leadeth me beside the still waters. Verse 3.
He restored my soul. Kung naani mo ang Savior, naani mo si Kristo, siya'y mo restore. Siya'y mo settle down sa tanang problema na to. Tali sa Diyos, tanang panginhanglan. Ingo da, He lead me in the path of righteousness for His name's sake. If you are in Christ, you are peculiar people. You are above the usual. Why? Because of Christ is in you, then you have a kind of life that is a life of righteousness. A life of, with a changed attitude, with changed behavior, or change of, different from others. You know, in rise for His name, then verse 4. Then ye though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Okay, ang Ginoo mo, ayaw diha, di na mao diha. Ayaw na daghang problema o daghang kasakit ya. Ayaw diha kay di buyo kahuat nimo. Okay, siya ang mohatag og guidance para sa atong paglambo. Then verse 5. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thy anointest my head with oil, my cup runneth over. So, yung makita, unsa man ang iyas kalibutan, nga ang kalibutan may so nag-offer og mga daghang butang. Yung Ginoo, kanang mga gi-offer sa kalibutan, kana bitik na si Yawa. Kining Yawa, God, mura ni siya kanang namasol ba niya, kita isda. Tanaw mo, kanang mamasol ang tao, mamasol mo, ni panay paon. Ang isda, wa na magtanaw sa, sa taga. Kung siya kitanaw niya, ang paon. Daghang kay kasakit sa atong kinabuhi kay tungod gipan-an sa siyawa. Murag wa na gipan-an. Ug wa na to tan-aw ang taga. Atong gitanaw ang kanindot sa paon. Kanindot sa butang. Daghan na sakit. Gani daghang mga bisan ang atong mga leaders, no, sa atong mga national leaders na espresuhan. Senador, congressman, gobernador, mayor, why? Tungod sa kanindot sa paon. Diba? Tapos, bitik. So, yung makita, unsa ka nindot sa kalibutan, gi-offer sa tanang mga luxury o kahilayan o mga kabisyuhan. Higala, dili na makumpare sa giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi. Giandaman ka sa Ginoo, nindot good life, good family. You see? And provision. Nga wala na kay pangitaon ba? The Lord is my shepherd, is my financial backup, my provider, my helper. Ingon diha, wala na joy makuwang na ko. Why? In verse 6, surely, you see? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. That's why what you need today is Jesus Christ, because in Christ alone, there is satisfaction. There is joy beyond your imagination. Joy, gitawag unspeakable joy. And with contentment. Because if you have Christ right now, kung gihatag na sa Ginoo ay ang bugtong anak, aron siya'y tubag sa imong panginahanglan. Okay? Siya'y makahatag sa tanan. Okay? Are you listening? Unsa kay importante kay kung di pa importante si Jesus Christ, di gihatag sa amahan diri kanato. That's because of His love. Okay? My son, we are reminded today, God said, because I love you so much, I give my only son, Jesus Christ. I thank God that right now, I have Jesus in my life. He is, He is my partner. When He said, I never leave thee nor forsake thee. Okay? God said, di ko biyaan, di ko pasagdan. Okay? Then, siya ang akong magtatabang. Okay? Because of that, you need Jesus Christ. Maybe na yung mga hawang sa itong kinabuhi, ang katapat, Jesus Christ. Ihatag siya for a purpose. Okay, God said, not only that, God said, because I love you so much, I give my only son, Jesus Christ. Okay, are you listening? This morning? Okay?
Hapit na ko, dali ra ni. Number 2, because of that, God said, I love you so much. Because of that, I want you to be saved. Okay? I want you to be saved. Usa ka rason nga gi-invite ko kamo, naghatag ng invitation sa tanan, no? Para simple. Nga ang God the Father, because His love, yang gihatag yang bugtong anak. Biyang gi-offer. For God so loved the world. You know, John 16, that He gave His only begotten Son. Unsay purpose that He gave His only begotten Son? That whosoever, what? Believe it in Him, what? Should not perish, but have everlasting life. In John 3:17, God said, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world, the people of this world, through Him, through Jesus Christ, what? Be saved. Kung wa ka maluwas karon, wa ka kahibaw ana. Okay? Gipahibaw si Ginoo. Ngayang anak yang gihatag for a purpose, maluwas ka. Bible Baptist Church cannot save anybody, cannot save you. Di makaluwas. Your good works cannot save you. Only Jesus Christ. Amen? Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Why mag-aagto sa langit, gawas ka na ako, and he that cometh to me, God said, Christ said, I know us cast out. Why usa nga moari nako nga akong isalikuay? That's why He said in Matthew 11:28, come unto me, all you that labor and heavy laden, and I'll give you rest. I help you, and I give you salvation and eternal life. You see, my John, ang Ginoo nag-invitar siya na kanato. Come unto me, all of you. Tanan, we are invited. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, you are invited again, ang tanan o bisan kinsa, nga musalig, ugudawat kanya, dili na maimpirno, di na malaglag, kung dili makabaton sa kinabuhing huway katapusan. Dili reliyon na makaluwas. Dili po atong mga good works, nindot ng maing binuhatan. How I wish ang among estudyante sa Mabulok Christian Academy, tanan nila puros matarong, buutan, dili manguha og kwarta sa pitaka siyang classmate, sa bag siyang classmate. Okay? Gusto kay mong anak mangawat, di ba? Di ka gusto na. Di ba gusto kay mong anak musunod mo, magtarong? Mga batanon pa, estudyante pa, high school, dili maguyab-uyab, di ba? Gusto mo na, di ba? Di ba, high school first year, holding hands, mag-inagbayay. Kung anak mo yung nana, lipay-lipay. So, why usa na to, dili, nagtinguha nga matarong atong mga bata. That's why, namugna ang Mabulok kisya na ganito. What reason? Because we are going to reach young people, one of these days, become a great help to change our society. Mga young people nga mulahi sa uban. Diba? O yes, praise the Lord, nag-brought up na mga young people nga muhatag og kalainan. Okay, sa uban. Kaya mga young people karon mga bastos. Mga young people karon way mga magpasaway. Nagapasakit sa ilang magirikanan. That's why kamo mga parents di mo magmahay diri. Wa na mo tudloy yung bata og reliyon, but the word of God. Nga mo badlong ninyo kung magbinuang mo. Pa, di na tarong imong gihimo. Imong sagitan si mama, nga ako ng mama, sagiti siya kamuron doha, hindi ko padungga. Di na maom ma, di na maom ma, di na ma. Di ba? Lindot kayo. That's our desire and prayer nga diri sa, mga batanon karon atong ma-brought up sila nga mohatag og kalainan. Mohatag og, challenge og influence sa mga batanon. Dili mahimong sagbot sa katilingban.
That's why your children, na din sa privilege. Okay? So you see, ang gusto sa Ginoo nga maluwas ka. If we're talking about good works, your good works cannot save you. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. If you know this verse, the two verses, mahibaw mo unsay paagi sa kaluwasan. Ingon diha, for by grace are ye what? Saved. So gisuwat ni sa church sa sa Ephesus nga mga tao nga naay manluwas, naay idawat na si Kristo ilang maluwas, mga tao nga naay kinabuhing dayon, mga tao nga mga Kristohanon. Gisuwat ni pagpahinumdum nila, pag-remind nila nga for by grace are ye saved. What? Through faith. Through faith in the Lord. Okay? Ingon na Bible, ha? And that not of yourselves. And what? It is what? The gift of God. So, listen to me. Ha? Mga bisita. Why usa nga dili maluwas? Are you listening? Why usa nga maimpirno? Why? Because gisuwat ni sa mga luwas, nagpahibaw nga kamo na luwas. Timan ini na luwas mo pinagi sa pagtuo diha sa grasya sa Dios. O kini dili sa iyong kauglingon nga kay mo, no? And that not of yourself, it is what? The gift of God. For God so loved the world that He gave His only Son, begotten Son, that whosoever believeth in Him should not go to hell, should not perish. Sa ato pa, dili lisod mo response ka sa kaluwasan. Di ka lisod mo dumili sa gi-offer sa Dios. Kayo imagine, kay ang katapat linaw nga kalayo. Kayo imagine? Mo na may igsoon, while nga ako'y kaluwasan, na ako ni Jesus Christ, di ko pwede, di ko ka-afford nga ang akong mga labuhan sa akong mga kahigalaan mo agtog impierno. That's why, as long as my soul there is breath in my mouth, I still preaching the Lord Jesus Christ is this. Only Jesus can save. Jesus save. Why lain makaluwas? That's my job. Okay? Kung malibad ka, dili na mo maka-question, di na mo ingon nga maka-tulisok. Okay? Ingon the Bible, naluwas mo, they're talking about saved na. No? So, for by grace are you saved. Luwas na gyud, di ba? O through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, dili jud sa binuhatan, lest any man should boast. Kasimple. Kanang maong verse nag-remind nga ang kaluwasan, ang pag-agtog langit, gasa sa Diyos. Kinsa man, iyang anak. Nga mao'y dito sa cross, siya naghilak sa tumang kasakit. You ask me, Pastor, nga nung yan naghihimo, aron ikaw maluwas, di ka maagto sa impyerno. Kaya ingon diha, sa John 3:16, that whoever believeth in Him should not perish. Kinsay dili malaglag, kinsay dili maagtong impyerno, katong musalig. Kaya nga naman, gasa man sa Diyos, gift man. All you have to do, just to believe Him and receive Him as our Lord and Savior through or by faith. Ing ana ka simple. Kanang kaluwasan, hatag sa Diyos. Maangko di mo karon. Okay? Are you listening? That's the reason why God gave His only Son, so that He wants you to be saved. Maluwas ka. Okay? Ingana, why? Ang kaluwasan, gasa sa Diyos. Amen? So, in Romans chapter 6:23, for the wages of sin is what? Death. That's lake of fire, separation from God, no? Gikan sa usa ka tawo nga naa sa sala o makaangkon siyang anak nga manluwas, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mina mo kay nag. So, si Kristo mao na ang namatay instead kita. Siya'y nagbayad. Di ba sa kantas ko, he took my place willingly. Nga ako untay angay magbayad, ako untay angay silutan, apan siya ang gisilutan para ako
malibre. Di ba? Sa kanang Pasko, ingon ta, kay natao na ang manunubos sa kalibutan. Natao na, namatay na, hangtod karon ang mga tao, wa pa jud maluwas. Nganon, because of blindness. Ingon ang Bible, the simplicity of the gospel, sayon kayo, but the God of this world, that speak about Satan, blinded the mind of every lost. Ngano ang tao, hangtod wa maluwas, nga dugay ng panahon, si Kristo namatay, ingon sa cross, it is finished. Ang kawatan sa krus, nagbugal-bugal ang usa na luwas. To remind us that salvation is now. Okay, that's number 3. God wants, because of His love, He wants you to be saved right now. Ang Ginoo mingon sa kawatan sa pikas, nga naghinulsol sa Lord, kung muamton ka sa imong girian sa langit, hinumdumi ako. Pero na-surprise siya. Mingon siya, ingon si Kristo karon dayon ikaw uban ako sa langit. Wow. What a joy sa usa ka tawo nga dili maasoy ang pagpasaylo siyang masala. Kay at the time panahon ni Jesus Christ, ang death sentence makakamit kag heinous crime, murder, o ini kay free tanan, may son, iyo makita ang bayad mao na ang ilang death sentence ilansang sa krus. Okay? Kay kung si Jesus Christ panahon nga siya namatay sa electric chair kanang lingkuranan. O di ba? Siguro ang isulong nato lingkuranan kana dili cross lingkuranan. Kay anong cross nga gibutang sa mga tao mulunguta? Kay si cross man siya namatay. Kung Jesus Christ sa panahon namatay siya bitay kanang sa uban tong ubang nasod, di ba sa Saudi, Kuwait, kung ang ilang desintin bitay man. So atong isulo pisi nga nahigot, di ba? Tinuod na. Ha? Ya kun namatay panahon pa sila sa Kachila, si Rizal ang death sentence mao na paniswad ato ibitay pusil. Ha? Mao na ganahan atong bata, atong pusil ko kago ibitay. So cross. Ang importante dili ang cross ang nagbitay sa cross kinsa man. Ang atong Diyos nga higugma nato ihatag niya ayang bugtong anak aron unta way usa nga maimpirno kay the Bible says in 2 Peter 3:9 the Lord is not willing that any man should go to hell any man should perish. Ang kasing-kasing sa Ginoo may son kay bawlan mo nga na iyang gibutang iyang gugma kanako. That's why I preach this message in simple way because God loves you so much. He said, because of that, I want you to be saved now. Kung wa ka maluwas karon, may son, na-miss ni mo ang gugma sa Ginoo. Nga gikanta sa choir nga, ang gugma sa Ginoo nga naa nimo diha ni Kristo, wa nay makapahimuang kanimo, nor death, nor height, nor any principalities or power in this world. No one can separate you from the love of God through His Son, Jesus Christ. That's why you need Jesus right now. Wa kay laing kinahanglan, dili kwarta. Okay? Dili butang, dili balay, dili trabaho. Mag-unsa man na kay trabaho, na kay kwarta, ya impierno ka. Asa gusto nimo? May kag lawas, pero agto ka sa impierno. Guwapo ka, guwapa ka, pero impierno rin ka. Pariyo na kung bati kong naong. Basta langit ko. Di ba? Pero mayo ng gwapo, langit ba jud? Di ba? May nang gwapa, langit ba jud? May nang dagang kwarta, langit ba jud? Gwapa kay kwarta, impirno pa ka, huy. It's time to awake. It's time, to examine ourselves that right now, don't refuse the gift of God, His Son, Jesus Christ. Ayaw balibaray. Why? Kung imong balibaran, may son na ikatapat. Kaya imagine, dili may son nga, dili mo ma-imagine nga guba ang lawas ni Kristo. Di ba, tanaw mo itong Passion of Christ, imo lang itong binuangan, imo lang iti for granted, nga nung hiya ng gihimo, you ask why he did that, pastor, kay impirno tang tanan. Ano kay bawang kay impirno ta, pastor, sa tanan? Because the Bible says, Revelation 21 verse 8, all liars, idolaters, and everything in the Bible, and about the purple, matalawan, kitag laing reliyon, mahadlok. Ha, mana ka ba yung baptis? Mabaptis yung ka. May suwami magwalig baptis. Kay di yun na makaluwas.
Amen? Jesus Christ. Seen through the Bible, for God so loved the world. Okay? Abominable, warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars! Hala, baka ako na ba, no? Unsay ilang dangatan shall have their part in what? In the lake which burneth with fire and brimstone, which is the what? The second death. Second death na pasabot na siya mo abot panahon mo biya ka ni physical nga lawas. Ay mong kalag mo si parit ni nya imong kalag tungod kay sa sala nahukman na sa kamatayon o once nga mo si parit na ang lawas pado ang kalag sa muna sa death sa kamatayon physical death mo na masakit, matiguang, maaksidente. Ang kamatayon way gipili bata o tiguang, masakiton og dili. Moabot ang kamatayon ning Bible, it is appointed unto man once to die, but after this judgment. Unsa may judgment? Kung wa nimo madawat ang gasa sa Dios nga mo yang bugtong anak. Ha? Si Kristo. Okay, kung wa nimo siya madawat, din wa kay kaluwasan. Kay ngano man ang kaluwasan kinabuhing dayon maangkon lamang sa tanan nga musalig ni si Kristo pinagi siyang pagtuo o pagdawat. So imo makita after this the judgment. So moabot panahon, moabot ang physical death, mao na mamatay ang tao, di mito na ingon simbako, di ba? Kay wa maingon simbako, mamatay mi Japon. Maingon nga gitungo ha, mamatay usa ka, wa mamamatay. Niabot na dong 100 years, wa magbigitungo ha, wa may mamatay, wa magdada, dili magdaog ang tungo-tungo ana, ang kamatayon Ginoo ray nagbuot. Wa ta kay ba ako ugma muuna ninyo. Hush ba ko? Dili po na wa ta kay ba. Kay ingon ang Bible, for what is your life? In James 4:14 is like a before, a soul that appeareth for a little time and then vanisheth away. Unsa man ang kinabuhi sa tao, buhi ka karon pero ugma di ta garantiya. The Bible says, you know, boast not of thyself of tomorrow. Diba? Proverbs 21, for thou knowest not what a day may bring forth. Ayaw pang hambog sa ugma. Ugma ra ko, pastor, mudawat Jesus Christ kay lambi pa kay binuang. Ugma kay bata pa ko, lambi pa kay oy waldas. Yung Bible ayaw panghambog sa ugma. Kay wa koy bawon sa metabo sa ugma. Di ba? Naay mga kalamidad, naay mga aksidente, naay mga, di ba? Uy, moabot ang bagyo nga, halabihan nga bagyo, kanang tsunami. That's why mo na tsunami nga nagubot ha. Napunog ang tao ng ustaas dito, kay dinagal na yung mga tao doon. May masakinan, kay tsunami kuno. Kaya nagtawag na itong kuan sa tao, tsunami, kuan di ay kanang yang anak si tsunami. Nya, may ngalo tsunami, tsunami istorya lang gud. Grabe kayo. Tuo mga tao. Kini atong istorya tinuod, di mo tuo mga tao. Nga naay impierno nga gahuwat ug naay kaluwasan nga gi-offer sa Dios. You see, may soul ayaw tuguti nga maabot ang kamatayon sa imong kinabuhi. Nga way Kristo, way anak sa Dios nga maluwas imong kinabuhi. Ayaw itugot nga mubiya ka dire. Nga di mo nung siya madawat. Desisyon ra na kay hatag sa Dios. Simple, Lord, ako kang dawaton. You see? Ingon ang Bible, may son, sa Romans chapter 63, that remind, for the wages of sin is death. Okay? Ako nang explain gamay. Hapin ako. Gusto na mo? Murag wa pa maandam dia, okay? Ingon dia, for the wages of sin is death. Paminaw. Kay ang bayad sa sala kamatayon, dili na mausab. Ingon ang Ginoo, ang bayad sa sala kamatayon. Kining kamatayon ingon dito sa second death. Mao ni kamatayon ngadto sa linawng kalayo. Nga atong gibasa gina sa Revelation 21 verse 8, di ba? Ang ilang bahin mao ang pagyato sa linawng kalayo nga gitawag nga second death. Niyang linawng kalayo nindot ang swimming pool o limbot kay dagat, no? Sama Boracay, layo kay nindot. Kuan pero wa nang Boracay kay kuan ang bandon kay una, no? Nindot ang ligo kag linaw nga pero tubig. Bugnaw. Linaw puno kalayo, dagdilaab. Kana kung masunog ang balay, makita nimo. Layo lang ka, init na kayo. Unsa kag ituslog ka dito? Inguna na ang linaw kalayo. Okay?
giandam sa Ginoo para sa Satanas. Pero ang yawa, may siyon, mihimo sa tanan niyang effort, siyang kaigmat, nga ang tao iyang madani. Nga yung yawa, ayaw mo agtos langit! Noon sa mo, gikan ko dito, uban mo na ako! Ari mo, agtos sa impirno. Wa mo kay baw, ang yawa, mao ni paagi niya. Yang gihimo ang garbo. Gihimo niya nga mga reliyon. Ang reliyon, mao kining reliyon nga makaluwas. Daghang kay mutuo. Ang buting iya si Ginoo, di magay may manulti kaning dili iya si Ginoo, may kimundan ni. Hasta mga abogado, ganana na ba? Mga doktor ko. Sa kasi walang pira. Iway-way yung panyo nyo, iway-way. Maniwala kayo sa panahon, Panginoon. Ngayon, pag uli nyo sa bahay nyo, may pira na kayo. Babi, to, wala na po mga kuwan ba. Mike Son, kaya simple. Take it or leave it. But the gift of God is what? Eternal life. Kanang wages of sin, death, lake of fire, sa ito pa, kung di mo dawaton si Kristo nga imong Savior, nga imong maluwas, paminaw, ang ikay mo bayad. Unsa may bayad sa sala, kamatayon. Unsa kamatayon, second death, lake of fire. Kung ikaw ang mubayad sa imong sala, kamatayon, apan di naman ka mubayad kasi Kristo may nagbayad. Are you listening? Si Kristo mo'y nagbayad ug humana. Ingon sa cross, it is finished. That's why usa nga may impirno. Kay ingon ng Bible, but salamat no na ay gi-offer, but the gift of God is what? Eternal life. What is eternal life? Heaven. Wa may eternal life, wa may mulugtan na today. Pero kanang eternal life, heaven, lugar kauban ang Dios sa tanan nga mudawat ni Kristo. Asa na to makita? Mangkon through Jesus Christ our Lord. So this morning, salvation is so easy. Ano easy, Pastor? Hatag good. Napay lisod sa hatag? Hatag get? Mayroon na Bible, tungod siyang gugma. Go back to John 3:16. Ato ni sabton, we're about to close now. Okay? About to close. Atong balikon ha, atong sabton ni. For God so loved the world. Ginoo, nga nahigugma sa kalibutan, ikaw ako. Wa sa ingon, for God so loved the monkey, all the animal, the world gali. O may kalag na sila. Puro dito sa laing nasod, New Zealand, Australia, pinangga kailang mananap. Na, kung makaligis kag iro, nasdaan, priso ka. Puro tao, okay ra. Di ba di. Kinuod na, grabe. Nagoy, dito nga, gidistros ang iro mo, ihaya. Niya, gi-admit sa hospital na pa rumba. Gapiha. Na-admitan sa hospital? Tatuwa din yung doktor, okay na rin. Kay way kasudlan na mga public hospital. Tanawa, for God, Ginoo, so love the world, that's you and me. Unsa sunod, that He gave His only begotten. Ato ba, humana. Gihatag na niya. Si Jesus Kristo, yung gihatag, moto niya agto sa cross. He took my place and your place. Nga ikaw magbayad, pero siya na. Di ba? Ato nasabtan? Ngayon, ang bayad sa sala, kamatayon, o salamat, may si Kristo, He took my place. Siya na ang nagbayad. O dito sa cross, mingon siya, natapos na. Wa sa mingon nga, kulang pa. Kulang pa. Mingon siya, dungagi pa. Dili pa igo. Yung galig, it is finished. Natapos na. Humana. All you have to do, the Bible says, just believe and accept the Lord Jesus Christ. Are you listening? Nga naman, kay kung di mo dawaton o saligan, mamiss ni mo ang kaluwasan. Mamiss ni mo ang kinamungdayon. Kung di mo sa saligan, nga imong manluwas, so ikay mo bayad sa imong sala. Unsa may bayad sa sala? Kamatayon. Unsa kamatayon? Linaw ang kalayo. Mauna nga, simple kay kaluwasan.
o gusto sa Dios nga ikaw maluwas karon. Ingon ang Bible, yang gihatag that whosoever way gipili, manigro, Amerikano, ma-Insik, mahapon nga Pilipino, tambok, diwang, tiguang, bata, tanan way gipili. Ang tanan na mosalig diha kaniya should not perish, di nagyud ma-impierno, but have blessing life. Mao tong kawatan sa cross, ingon ang Ginoo, today thou shalt be with me into my kingdom, into heaven, my place. Diin tanan nga mosalig adto dito. Kaya imagine ma-impierno ta nga naa, should not perish but have blessing life. So that's why God said, because I love you so much, not only I give my only Son, Jesus Christ, and also because I love you so much, I want you to be saved through Him. Sige, hatag na, wa ba ka maluwas? Nga wa mo ta maluwas? Kay giilad ta sa atong kaaway. Gihilad ta sa yawa, giilad ta sa reliyon, karon na maluwas ka. May siya dili na akong pulong. Kaklaro, ana? Ang Bible usara ni. Sa tanang mga pundok o reliyon, maura ng Bible usara. But ang nakalahi sa Bible Baptist Church, ipasabot na to. Nga dili basta-basta ang kaluwasan kay gibugti sa kinabuhi ni Kristo sa kasakit sa krus do Baryo. Should not perish. That because of that, God said, I want you to be secure of your salvation. Sa ato ba, right now, wata akong anak, kay ang tanan nga mo dawat mo salig, di na maimpirno, kabatog kay nabing dayon. Tanawa sa verse 18. Verse 18. I am about to close now. He that believeth on Him is not, you see? Gusto ang Ginoo secure ka. Kinsay secure, kinsay sigurado, he or she that believeth on Him, not on her. Him. Why? Why Him? Because it's picture of the Lord Jesus Christ, the one who cried at the cross and He died. Sa tumang kasakit, siya nagbayad. Wa sa mulikramo. Iyang gihimo ang tanan tungod siyang gugma kanimo kanako. Gusto po ng Ginoo, kay kung ikaw akong gihigugma sa tumang paghigugma, gusto kong ikaw mo respond sa akong gugma. Ingon ang Bible, he that believeth on Him is not what? Condemned. But he that believeth not, what? Is condemned already. Karong kabuntagon, kung ikaw, di mo nimo tagag kabugaton, si Kristo nga namatay sa cross, gilubog na banhaw. Ingon ang Bible, kung di ka mo tuo, he that believeth not is what? Kasabutan is not condemned, but he that believeth not is what? Condemned already. Impierno na ka. Daan. Nalapto pag sulti, may siya nga nung nakinahanglan ta ni si Kristo nga atong maluwas, kay siya atong kinahanglan nga kita maluwas. O kundi ta mo salig niya, tayo now, and he that believeth not is condemned already, because what? He hath not believed in the name of the only. Because what yung lain nga namatay sa cross? Why reliyon nga namatay dito? Why tao nga lain dito nga naglupa sa atong nga sala? Higala, kundi si Kristo. Sa ato ba, mingon, di na kami ingon nga Ginoo, ikaw rin bahala, asa ko nimo iagto langit mag-impirno. Ay nagpungutana yung Ginoo ang musalig, dili na kandem sa impirno. Kanang dili na kandem sa to ba, di na hinukman, di na muagto sa impirno. But he that believeth not is what? Kung mugawas ka diri, nga di ka mo decide nga, Lord Jesus, I know you are my only Savior. I know you died the cross. You took my place. I am the one who gave my sin, but you saved me. You died for me. Lord, thank you for your love to me. Because of that, I believe you. I receive you as my only Savior. Kana ay gipanghayo sa Ginoo. Wa joy mawa nato. Kay kung mugawas ka, kung mubalibad ka, is condemned already. Unsa man condemned already? Revelation chapter 20
verse 15. Tanawa. I'm about to close now. And whosoever was not found written in the book of life was, what? Cast into the lake of fire. Tungod sa impyerno, mao na nagpastor ko. Kung wa'y impyerno, ay jaming-jaming rin ako. Di ba? Pero na'y impyerno. God said this morning to us, please don't go to hell. Please don't go to hell. I love you so much. God said, I gave my only son for the purpose that I want you to be saved. Then I want you to be sure right now of your salvation. Kung ang tao, ang reliyon, mingon, di ka makasiguro. Higala si Kristo mingon, kasiguro ka, you can be sure right now. Asa ka mo to? Sa tao, sa reliyon, o ni Kristo? Ang Ginoo mingon man, maangkon mo ang kinamugdayon. Okay? Ang si Kristo mingon, maluwas ka. Maigsoon, duhara. Kung balibad ka, liko pa. Di siya panghadlok. Okay? Mo ni rason may si Kristo. Okay? Na iyong makita kung dili ka. John 3:36. About to close. Okay? Hinahina lang kamay. Kaya importante mo, di crucial mo, di. Di ko kuwadyo ko'y desire nga, usa na to din, maimpirno. Salig lang, luwas ka. Nga naman yung atong liko-likoon, di ba? Yung Bible, he that believeth on the Son, what? What? Hath everlasting life. Unsay hath, diba, nakangko na. Di na siya malaglag. Unsay ray gihimo? Salig. And he that believeth not the Son, what? Shall not see life. Ang imong kinabuhi din, gubot pa, way kalipa, way kalinaw, no. Nakay problema, why pabor si Ginoo, di ba? Why shall not see life, but what? Usa may wrath of God, katong ang ngalan ni bisan kinsa nga wala mahisulat sa basahon si kinabuhi. Nagpabilin siyang sala, nagpabilin nga nagdumili sa pagsalig ni Kristo. Ingon ang Bible, nagpabilin siya nga nasa garbo, nya nagpabilin siya nga wa mo admit nga kinahanglan siya maluwas. Ingon ang Bible, ang iyang bahin mao ang pagyadto sa linaw kalayo. Mga igsoon, how I wish this morning all are busy right now. Because God said, I love you so much. I give my only son. Because of that, I want you to be saved. Because of that, I want you to be sure of your salvation. Because of that, I want you to be secure of your salvation. Right now, just believe the Lord Jesus Christ. Amen? Just believe. Admit that you are a sinner, you need a Savior. Kaya ang sala, magbayad man ta. Kung dili niyo siya haligan, ikay magbayad. Kung siya may bayad, lake of fire. You see? Admit. In 1 Timothy chapter 2 and verse 3, tanawa, in closing. So, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 4. Who will have all men, what? To be saved. Ginoo ingon sa pulong, mao ni maayo, acceptable. Sa to ba, kundi ka maluwas, kundi ka musalig karon niya, dili ka acceptable sa Ginoo. Di ba? Balik-balik sa verse 3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Unsa may instruction na is good. Ang tanan nga naa ni Kristo, tanan nagadawat ni Kristo, kanan mag-pray sila sa ilang mahal sa kinabuhi. Mag-pray sila sa ilang mga higala. So, this morning, nahimo ning tinuod karon nga nanaa mo because before that, nag-pray mi ninyo nga mo anhimo. What reason, Pastor? Ha? Mao ni, maayo yun this. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Then verse 4. God said, the Bible says, who will have all men to be saved? Dili gustong Ginoo usa ka nato moadtong impierno. Ha? Who will have all men to be saved? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. That's the desire of God. Why usa ma impierno?
and to come into the knowledge of truth. Which truth? Christ said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except by me. And he that cometh to me, Christ said, di na ko isalikuay. This morning, may igsoon, simple na mensahe para kaninyong tanan. Ayaw kauaw, ayaw balibad. Kay ingon Bible is good and acceptable unto God. Good, acceptable. If you refuse, God said, you go to hell. The Bible says, the wages of sin is death, that's lake of fire. So this morning, gusto ang Ginoo nga ikaw maluwas. That's my prayer and desire. O ginawa, ang kaluwasan is available today. Amen? Pastor, available di ang kaluwasan karon? Yes. The gift of God is eternal life through Christ Jesus. Okay? Then, gusto ang Ginoo nga masayod ka, nga maluwas ka karon. 1 John 5:13, the last verse, okay? These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Why lain makaluwas? Why lain gihatag sa Dios iyang anak si Kristo? That believe on the name of the Son of God. That what? That what? Masayod ka. That you may know that you have what? Right now, is a life. And that you may believe on the name of the Son of God. Sa ito pa, these things, the Bible is written to all of us who believe the Lord Jesus Christ, that you may know. Nga karon masayod na ka, you have eternal life. Now, you are heaven bound. Ano man? Because you believe on the name of the Son of God. Just believe. God said, just believe my only Son. He is the one who saved you. He is the one who died on the cross and was buried and rose again. For your salvation and for your confirmation that if you believe in Him, di na ka malaglag, but you have everlasting life. Karon maluwas ka na. Unsaon, Pastor? Simple kayo. Revelation 3:20, behold, Christ said, I stand at the door. That's the door of your heart. Why the heart? Because the heart is the center of our personality. Okay? The heart. God said, maminaw ka, o moabli ka sa portahan. Ingon ang Ginoo, I will come unto you, will sup with you, and will with you. Sa ito ba, makisalo ako nimo, ginhawa, problema, kasakit tanan, I will be with you. And I am with you. That relationship, imong maangkon today if you believe the Lord Jesus Christ. And that relationship that we have in Christ is a relationship to enjoy in this life, from this day, and forever. Here and there. Ang imong paglakbay, imong Ginoo di ta kapasagda ribiyan hangtod sa eternidad, kauban ka nako. Sama sa kawatan sa krus, ingon ang Ginoo, karon dayon ikaw uban ako sa langit. Ang kawatan nasyak. Okay? Nga tuwa sa langit, di pwede mamakak ang Ginoo. Karon dayon ikaw uban ako sa langit niya tapos sa impierno. Di ba? Di mamakak ang Ginoo. Ang reliyon, ang tao, mo'y muhatag kalibog. Apan ang Bible, klaro kayo, si Kristo gusto muluwas nimo karon. Okay? Okay, manindog ta. That's our message today. Before that, let me quote once again our text, John 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, that's you and me, that believeth in Him, should not go to hell, but have